Pratite jutarnji program televizije Bela Mi vikendom i negde smo, ja mislim, već vas naučili i mi smo se naučili da je subota nešto posle 9, vreme rezervisano za Polikliniku Bocokić. Sa nama dr. Aleksandra Bocokić, imunolog. Dobro jutro, dobrodošli. Nekako, možda je pravi način da počnemo ovo gostovanje vaše i ovaj naš razgovor time što, evo, imali smo izuzetno niske temperature, pa sada visoke, pojava virusa, svakakvih nekih i onih znanih, a evo sad se pominju i neki Zika virusi i neki neznani. Mnogo zavisi od našeg imuniteta. Ukoliko imamo dobar imunitet, odbranit ćemo se od virusa. Ukoliko je taj imunitet slabiji, virusi će nas onako napasti sa svih strana. Da li nije kasno sada da se brzinski nešto poradi na imunitetu? Pa uvijek je pravo vreme za rad na sebi i na svom zdravlju. Prošli su ovi praznici, vreme kad smo uglavnom bili kod kuće, kad se možda malo više konzumirala i hrana i pojedini ljudi alkohol i ostale stvari. I evo ovo je vreme da se negdje pripremimo za dolazak proleća, za te vremenske, klimatske promjene koje uvek mogu da budu faktor rizika za pad imuniteta i promjene našeg zdravlja. U to ime mi smo želeli da objavimo da tokom februara u našoj laboratoriji ćemo imati organizovan popust 10% na sve laboratorijske analize. Taj popust trajeće celog meseca. Čitavog februara, je li tako? Čitavog februara, tako je. I svako ko ima potrebu da uradi bilo koju laboratorijsku analizu može nam se javiti. Da podsjetimo malo, eto, kada su te laboratorijske analize u pitanju, da podsjetimo malo ljude kako treba biti spreman i kako se pripremiti zapravo za laboratorijske analize. Nije svejedno kakvi odemo, je li tako? Kako pripremljeni ili nepripremljeni? Pa ja bih samo napomenula da je najbolje javiti se lekaru ujutru u ranim jutarnjim časovima za uzimanje uzoraka između 8 i 10 sati. Da se preporučuje jedno gladovanje tokom noći, znači da ljudi uveče normalno jedu negde oko 7-8 večera i nakon toga mogu da uzimaju vodu, ali ujutro kad se probude, znači očekuje se da dođu bez doručka. Sve analize hematološke, znači krvna slika, zatim određivanje nivoa šećera u krvi, masti, holesterola, triglicerida, dobrih, loših masti. Za sve te analize jako je bitno da imamo taj jedan određeni period gladovanja. Također može se proveriti funkcija bubrega, jetre, pankreasa. Znači, to su sve važne stvari gdje je nama bitno da ovaj čovjek dođe dobro pripremljen za uzorkovanje materijala. Također, ko pije recimo vitamine sada, dosta ljudi pije, koristi neke suplemente, biljne dodatke, što je sasvim u redu. Međutim, dan, dva pred analizu trebalo bi prekinuti kako bismo bili sigurni da su ti nalazi verodostojni. Pravi, da nisu uzrokovani zapravo tim suplementima. Suplementima, da. Ko recimo koristi dodatke gvožđa, svakako bi 2-3 dana pre uzorkovanja krvi trebalo da prekine sa tom terapijom. Ili možda neko pije neke druge lekove za hronične bolesti. To se mora nastaviti, ali terapija može da se uzme odmah nakon uzorkovanja krvi. Također, ako se ljudi... A kada ljudi uzimaju, recimo, antibiotike pod nekom terapijom, ne bi smelo da i ne bi trebalo da rade analize, ili tako, laboratorijske, dok ne ispiju tu terapiju, dok ne prođe neko vreme, valjda kažu, narod kaže da se očisti organizam od... Pa jeste. Recimo, ako proveravamo da li neko ima urinarnu infekciju, apsolutno je uzaludno raditi analizu za vreme terapije. Ali nakon terapije... Koliko je to neko optimalno vreme koje mora da prođe? 5 do 7 dana je neko optimalno vreme. Nakon toga analize se mogu ponovo raditi, bris grla, urinokultura, takve stvari. Znači, to je bitno da se napravi ta pauza između uzimanja leka i uzorkovanja. Je li isto i sa analizama krvi? Ako se recimo uzima antibiotik, da je potrebno 5 do 7 dana po okončanju terapije da prođe, da bi se analize krvi
odnosno da bi bile verodostojne? Jeste, mada nekada ako neko dođe, znači, a istovremeno koristi terapiju, nama analize mogu da budu pokazatelji je li ta terapija dobra i adekvatna, tako je, ili je možda treba promeniti. Da li se radi hormon štitne žlezde? Da. To sam i htela da vas pitam zato što postoji, vrlo često imamo problem i u kliničkom centru i u laboratorijama, nema reagenasa, nema indikatora vi radite, je li tako? Hormoni svi, pa i hormoni štitne žlezde mogu se uraditi kod nas. Evo, tokom ovog meseca ljudi kojima je ta kontrola potrebna mogu da to urade po povoljnim cenama. Naročito se hormoni štitne žlezde traže recimo kod žena, znači one mnogo češće oboljevaju nego muškarci i vrlo često zbog korišćenja terapije u situaciji su da moraju da provere nivo hormona štitne žlezde kako bi se znalo da li je potrebna veća nadoknada hormona ili neka izmena. Veoma je bitna stvar, evo ja još jednom da ponovim ovaj popust, dakle 10% na sve laboratorijske analize u toku čitavog ovog meseca. Mi smo nešto i prošle subote pominjali, eto i neke još povoljnosti. Prosto ljudi vrlo često bi se odlučili na privatnu praksu, nekako sve ide brže, organizovanije, ne čeka se mnogo, ali situacija je takva kakva jeste, nema se para, pa eto, evo jedan od načina na kojem i vi izlazite kao poliklinike i laboratorije u susret potencijalnim pacijentima, klijentima je upravo to. Dakle, 10% popusta na laboratorijske analize, ali tu postoji još jedan način plaćanja za koji možda mnogi ljudi i ne znaju, a to je privatno zdravstveno osiguranje. Pa tako, u poslednje vreme veliki broj ljudi u Nišu plaća privatno zdravstveno osiguranje, znači koje podrazumeva plaćanje neke redovne sume novca na mesečnom nivou, tako da kada se nama jave, oni u stvari dolaze potpuno besplatno. To su korisnici, oni znaju samo korisnici Unika osiguranja, Generali osiguranja, Dunav osiguranja, tako da Viner štediše takođe. Znači, svi ti korisnici privatnih zdravstvenih osiguranja mogu koristiti naše usluge, ne samo laboratorijskih analiza, već i kliničkih pregleda. I ja bih voljela da podsjetim da komplet ljudi mogu da urade sve internističke preglede, kardiologija, gastroenterologija, endokrinologija, takođe ultrazvučne preglede, zatim za muškarce možda jako značajna urologija kao najbitniji i najrazvijeniji deo naše poliklinike. Ja sam imunolog, znači od dece i problema sa dermatitisom, čestim prehladama, tim ovim virusnim infekcijama, pa kasnije do odraslih, pa je tu bitna i imunologija u nekom reproduktivnom periodu, pa i kasnije kod starijih ljudi za zaštitu od malignih bolesti i tako. Tako da svi ti ljudi koji već i onako plaćaju mogu da dođu i besplatno izvrše svoje preglede. Tako je. Koliko je imunologija važna? Imunologija, ja kao laik to mogu tako da konstatujem, vi ćete me ispraviti ako grešim. Imunologija meni dođe kao onaj, znate, protiv teg na vagi. S jedne strane stres, s druge strane imunitet. Pa sad, kolika nam je, znamo da je stres indikator gotovo svih bolesti u organizmu. Ona inicijalna kapisla koja može da pokrene i ona oboljenja za koje nikada ih ne bi mogli da povežemo sa stresom i kao laici. S druge strane, neki taj protiv teg na vagi bi trebalo da bude imunitet, jer koliko nam je jak imunitet, toliko smo zapravo i otporni na bolesti. Ali nekako ne vodimo računa o tom imunitetu našem nikako. Pa dobro, ono što je stvarno bitno da znamo to je da smo dosta i sami odgovorni za svoje zdravlje. Znači, počev od toga koliko dopuštamo da nas možda neke svakodnevne situacije nerviraju, ubacuju stres, pa onda preko toga šta jedemo, kako se, recimo, deca mlada, da li su dovoljno obučena, nekad ti izlasci u grad, onako možda premalo sna za određeni uzrast i tako sve to jako loše utiče na imunni sistem, a dosta smo sami odgovorni. I to je baš ta karika gde možemo sami sebi mnogo da pomognemo. Ja sam lekar i uvek radim na tome da edukujem ljude koji se meni jave zbog određenog problema.
bilo da je to recimo jave se majke sa decom koji imaju poremećaj pažnje, pa vrlo često ta deca konzumiraju previše šećera, onda previše gledaju u televizijske ekrane i to su neke stvari koje je moguće ispraviti i samim tim poboljšavamo imunitet, a on dalje deluje na celokupno zdravlje. Da, eto, negde bi to zaista trebalo da bude i u razvijenijim zemljama, je to stvar zdravstvene kulture. Nadam se da ćemo i mi u neko dogledno vreme možda dostići i taj nivo zdravstvene kulture i možda neki približni standard, pa da jednostavno nekako proveravamo imunitet, da idemo kod lekara preventivno. To je ono što svi lekari govore. Mnogo je bolje doći na vreme, pre vremena čak, nikad nije pre vremena zapravo, i negde se informisati o stanju sopstvenog organizma i možda delovati preventivno ili na početku nego posle. Da podsjetimo, dakle, još jednom šta sve nudi Poliklinika Bocokić, pored urologije, koja je, eto, ajde da kažemo, primarna grana, ili ste to i rekli, vaše poliklinike. Tu su sve vrste internističkih pregleda, gastroenterologija, endokrinologija, tako je, to su osnovne internističke grane. Znači, da li nekome treba pregled srca, EKG, ultrazvuk, snimanje štitne žlezde, dojki, žučne kese, pankrasa. Znači, to su sve svakodnevne stvari koje se kod nas vrlo lako rade. Možda je potrebno samo dan ranije da nam najavite dolazak da bismo vas nekako organizovali i brže završili sve preglede. A pozivam ljude da stvarno, ako imaju potrebe za laboratorijskim analizama, a znam da većina ima, tokom februara iskoriste taj naš, da kažem, za ovu godinu prvi značajniji popust od 10% na sve analize. Hvala vam puno što ste i ovoga jutra bili gosti jutarnjih programa. Ja ću samo podsjetiti. Dakle, Poliklinika Bocokić nalazi se u ulici Nikoletine Bursaća, broj 8 u Durlanu. Možete se javiti na telefon 572-795, dakle 572-795, 572-795, moja greška, ili naravno ih potražiti na sajtu www.privatnaklinika.rs. Sve do detalja ćete tamo pronaći ako vam je promakao neki detalj u ovom našem razgovoru. Podsjećam još jednom, popust na sve laboratorijske analize tokom čitavog februara 10% u Poliklinici Bocokić. U 9 sati 17 minuta idemo na sportske vesti, malo muzike, pa se vraćamo u studiju.